Samo da se svi sklone sa ispred mašine. Trka je puštena, Naughty Jack ide na čelo ove trke, uz barijeru ide Istra, prati je Big Rock će izaći na čelo ove trke, prati ga Istra, Naughty Jack, s polja Arf, Edward, Big Rock na čelu trke, Arf i Edward odmah uz njih, Istra i Naughty Jack iza njih, Bananica, pa Patton Suri, Perper na začelju i dalje Big Rock vodi ovu trku, Arf na drugoj poziciji, sada gužva oko te druge pozicije u ovoj trkci, Naughty Jack i Istra, druga i treća pozicija, Arf pada na četvrto, Edward pokušava da ugrozi tu četvrtu poziciju Arfa i dalje na čelu ove trke Big Rock, Naughty Jack drži drugu poziciju, na trećoj je za sada Istra, Edward se tamo bori da sačuva četvrto mesto, ali Patton Sur sada izlazi na četvrtu poziciju, Bananica kao da je krenula u napad, ali dalje trke vodi Big Rock, druga pozicija za Naughty Jacka, Istra na trećem mestu, Patton Sur četvrti, Bananica peta, Arf, Edward, pa Perper i dalje na začeljove trke, sada sa začelja krenuo Perper, daleko ispred svih Big Rock i dalje vodi ovu trku, Naughty Jack drži drugu poziciju, na trećem mestu je Istra, četvrti je Patton Sur, Bananica sada kreće u napad na vodeću četvorku, u ciljnoj ravnini na čelu trke ušao Big Rock, kroz sredinu ide Naughty Jack, napada i Istra, Gospavićeva, Big Rock, Naughty Jack, Istra, Big Rock, daleko je umakao Big Rock svima ovoga puta, Big Rock prvi prolazi kroz cilj, Naughty Jack stiže drugi, za njima su Istra i Patton Sur, pa Bananica, Perper, Arf i Edward će i ovoga puta proći poslednji kroz cilj. Tako je to izgledalo nezvanično, Big Rock